Programa Chekanchay Ñannikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskayka Julio Killamanta Proverbios Pankapi Hatun Yupayninta Kashan Hesqon Hucho Yupayninta Kashan Chunka Yachayniyoq runa kanapaqqa ñawpaqta Tata Diosta hatun respetuwan qhawana tiyan mayllimphu kaq Diosta reqsirqa runata yuyayniyuqman tukuchin. Chaypiqa nishawanchis Diospi kashan yachayqa reqsiyqa yuyayqa paypi kashan sichush noqanchis chayta munanchis respetana tiyan Diostaqa sumaqta qhawana tiyan ruwana tiyan maypichus pay nishawanchis kamachishawanchis chantaqa kaypi nishawanchis yuyayniyuq tukusunchis paypi notapitaq nishan chay cualidades esenciales reqsinanchispaq Diosta kashan Cristo carácterninpi munayninpi chay paciencianninpi maypichus pay ruwarqa tukuy imata mana hap'ispa nimatapis chay bondad nisqa chayta tarpuna tiyan noqanchispis ukhunchispi sonqonchispi munakuyqa Diosmanta hamushan pacienciaqa Diosmanta hamushan sichus noqanchis reqsiyta munanchis Diostaqa qhawananchis tiyan Jesucristota carácterninpi reqsisun Diostaqa hinallataq noqanchispi sichus waq runa reqsiyta munan Jesucristota noqanchis carácterninchispi rikhukunan tiyan chayqa noqanchis kawsakuna tiyan Jesucristopaq llank'akuna tiyan paypaq sonqonchispi tarpukuna tiyan munakuyta pacienciata bondadta chaykunasta hap'ana tiyan noqanchisqa chay kashan chay yuyayqa chay yachaqanaqa chayta Diosqa qoyta munashashunki noqanchis hap'ana tiyan orakusunchis munasqa tatay qan kashanki haqay hanaq pachapi chaymanta qhawamunki tukuy wawasniykita qan qoyta munanki chay yachayta chay yuyayniyuq kanapaq reqsinapaq qanllapi kashan chay chiqan yachayqa noqaykutaq yachaqayta munayku tatay qanta respetayta munayku tukuy sonqowan tatay yachachiwayku Espiritu Santuykita kachamuy tiyakunanpaq noqanchispi hinamantataq hap'anapaq sumaqta bendiciy tukuy wawasniykita tatay yachachiy chantapis maypichus kashanku manchikuywan waqaspa ñak'ariywan onquywan tukuy paykunata yanapay tatay kuyakuy paykunamanta maypichus supayqa mana allinchu kashan pantachishawayku tatay qanllamay hamuyku atinikuyku kanman tatay wawaykipi kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq wakichikuy sapa p'unchay